Bia Kamal ka Nuer online TV channel ka jan gwas me banrodan palpin ka lieng rice ni tin kon banong kon ka jan gwas me ka kwirol ka meche to kre which ka nasar kam ngani nuari tin tere wi ka nasar kanti kane de ni South Sudan People Defense Force la de ni kirma yadit tin tere which ka nasar chana tuge dani to kor ga je shikona ngach gor jen go bay update ka ta danan chikura mo je ga je ki ngum la rode ban je linkel gwasme kan kono nyam gor jen o jindere subscribe ka der je nyak na se ko kien de notification bell je twan ko de ler te de kan chama la shuko je gwasa dana pai ko rech are ler kam ko len gwasme re kuren che to re which kana sir kanti kam de ni kirma yadit la SSPDF kana hali tilla halin wari tindere which kana sir chala do sha ngene ti chuk baro sha mu ka bot ngene ti ka ngwan nuari ngwan nuar dang baro sha mu ka bot ka rajan dana sha nong ki ka ler dana sha nong re wujin winimi sha la ri nono ere kuro mo ka kan ngwan nuar kontin chi re ka ma chuk ka sha la do te ram shi yede tesnien wa ka bot pal pal ka do dana sha lat ka jem ka de ni tin kontin chi na kap kore we ka nasir gwa de na dul ka tin shala do telemi shana linga ka ki telemi sha report ken no dong mitiken ka ramtik bot ki mite ka michi to ka ta ram ngeje telemi shana lat ka kwidien ki tel report michi kan nitup ngure tele tok me dong de ko lad no te ka michi to ka tonga mi ne ko ni langwani nuari tin kon re we ka nasir kan ne tin kontin shalinga no shine ri chok baro shi ka te ka bot ka bot pal pal ka duop andan en shalat ka jam an kur dana ci to gwa se me kala dana inshallah shikmen shi anga jeno me kanena re wech kanasir gwas mi lokano de ji unimis de kan dual kanedi kontin tere wech kanasir shi county commissioner la honorable galwak ta dana na dong tikare dul ka je ka ji unimis me chaje jogono jin gore no jin bine to bi ka jien chine gor chine ga go da wech shi kwar la Ramadan la commissioner ki governor dung Nasir shaga joga no nana shaga joga no ne di ti bekan ko chag mu war ga no gwada dana begatin tel mu lariek ket dawi ko kan longa mo kam je kan ya tong mi si de ne shu lok no no an gwas mo ci den ci chu jien ci wo ka ga da dien ki gwada dan te gatin ka kore chu dien ya barar ka torbiyele ci men yana mo wa mu ci barar ka torbiyele mo shu korcho chu to gan gwas mo jen gwas dana to korte no no pan ga shen ka le shala do korte tin kan ngani wale ke serde me mu dong te kor mu ci to do en le shalin gwas me kwinen ko ne te ga bot ci men shalin ka de ni tel me shana lat en go dong te ram te garek gwada me wacha dul cha ga wang ka do brana shalat ke je ke de ko ne shi gor ki ne ko re weekend nasr ka ta dana dong ci de ci ga chup ko je man ko kono gor bana ngai gwasa me ka jen kwide ni South Sudan People Defense Force ni pin kirma yadit na me be jamat tanat ka dobran gwi ge gwi je o kan gor kono dong de kan match de kan ga kep ke gor kono dong te mi jeng de kan la da wushi mi chu to kan no sha kor no ke te kon de sha lieng te lat ke kam dom ni ke te lieng ka ni de kontere which ka greater penal chu meni kontere wi ke juba tin kon lieng ka roin tin kon lat ko rodien ka South Sudan People Defense Force ken na sin kon te ka long lat ken no ne de mai de ka kep ken ne kon de mai kep de ra ulun ajala dane sha lat ke je de jaram dana de greater man penal ke liu de ka kep ka gwa dan de tok tin de je tok re wi ken nasir de kulo ko wite ko kien ka dobe dana sha lat ke je ana me che ne to ne dial che no dier medit ala greater penal state mo wani ga wa kep che ga mai ngai ke je gwano en ne ko la nuore ken de kon dong bum lo gang ka rodien katin kon en te ka ke man kule la rek jene shiwo cha ma cha de ke du no nuore gang ka rodien ka murle man la gat ke la kanang kanang kanok no kana kana mu wa mai wa ka ke ngum butuok anyok chik ko re sha kule ne na tama kam de ni kana kane ko la jiwu mi tele ka mejan tama da jiya ga long dong da masaka ke de na de ga ngarpin de na de kan na mo ba ariek ba mo gore je gwano de ni ko ni la hal de kan ngot ka mekien men mi sha queen gwi ni sha jelat mi sha queen gwi ni lat ka sha de kam na ka bon men de lat ken ya mo kum so Sudan de kan wo ka pibor greater administrative area
ki weche murle de kan murle kono kep ke limane ke de ruop de kan kula bin kan nuer de nuer de me ken kula kep kono mo chaja de lok mi cha gor je so sudan bete kamal ka cha men yan yal cha kep de ra mo gwalung dong de chu ne de kwal ko de chu tel ne de kwal ko de chu ne de nanga ganat ka bom de chu tel nang na de na mo de cha mo gwa de chu lena de South Sudan la Unified Force ke National Army mandana gor ke no latke duno she jana dan to kum South Sudan ten kum South Sudan we goro ben wer be ka disam ki be meken be ko wuj pella ne den konden kwana la nak se ka morlene peleka ana mo metedi na me she mo gwa na me ko la woni kan e diala kon la wer no na me mi shane ne jan ta be te ga je wo ni amno no enemi china chi ka bom rate kon lat ka rodien kon kuma South Sudan People Defense Force la kana pick order me changuna kirma ya de telm radian alaken they are fighting to gain territory awa ter kan ko bikan wi bikan ga kap ajenen yar man tama ka western equatoria to kum di teten de ling yen ne chang kam spele mayo kana ne kon tila de ni South Sudan People Defense Force ajen me tuok bantama kan nasir jen shianen no gor kan kap kan ngu kap kan wi jen do badan gi kan but wo men wi ko ken wo ka mai ut wo ka lung chung ne ka kuje mi na mo te cha je ne na gwa nuare ne ko la nuare be be je lung ko gwasen be anyok cha na da kap ka bom mete ka dor mu gor ka balar en wona me gor ka jem ne kon ti kare ka ga nuare kon la politician ko nuare la politician ngum jakan ji wo ko be ka liwon ngum sia bene kan bugu right ka gat ken bugu right ka gwan ken ka man ken bugu right ka da man ken ka nye man ken ka do mo gwa me ba lin ga jen wo men gor ka me ke je queen maka anyok bugu churai ka ba yu jo gwa da rik tin je ne te ram lok mal ne dial nokan mal do no mo ngo dor ka do mi choro lut na mo che de gwa em nan chi tore we kana sare just lan mi di long chet kamen ci kon lingwa same ne baro kan ci bodje ko kan ni kon la ngene ko do bran shalat ke je de nyong woda kwai ka manana to ka mi dong teram shaber ka kwal teram shaber tele mangai ke mi te kap de dien be jenong ye biata ka mal bye bye